o ongol whaatu tuanga Katoliko po le KATESIMO mo alom whanau po le savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le KATESIMO o loo whaanga solopea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lautele o le au ainga o le atua le Ekalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanawiti al puleanga po le savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatuatua o le malam lama e mauwaa i lo whaatuatuanga o le ale tāua pea o le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le Ekalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 a pele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le nei vai tau whaai u taua o ongol le nei tausanga wa a mata ina i mta upu wha maalam na maino sakala meta. O se whamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upu le lii. Mai le wangilia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atu ai a te o tou. Whauta foi o te iate o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Ia, te minatua toi whaatalofa atu nei tai au, le alofa maa leila le tua, i le tātou puleanga, le tamao le tātou puleanga, ia masi foi la ua staulanga, ti a kono ma whaletua, sosoani whaletua. Ia mese tātou puleanga i le whaatuatua, peo nei tai au le whawauna le tātou pokalame le kapite, i e po le KATESIMO, i e mese foi le vasenga walu le nei, Marist, i o la whapena o na talanoa ma tā upu le whaatuatua, i a peo nei tai au, i a eile i amatalia, i a mese tātou patipati mo le atua nei tai au, nei le atua, taimi uma, God is good, all the time. Jesus, power. Ia la amata le tātou pokalame nei tai au, i le soapa tabare aro mananganga pa ia. Tātou talo tina pa ia o Maria, sosoani mai lana whautua te talo mo i tātou. Si olofa Maria, tumu ore i le suapu le tamā le alo ma le nganga pa ia. Ia, masalo lea sa le vai aso o te atu nei sa talitaranoa i vaenga o le misa, vaenga o le misa. Ia o le tai au nei, ia leo peo iei tu le tātou au tu tai au nei, o le whiwhiringa o lea. O le whiwhiringa o le au soo, ia po le wala awina o le au soo Iesu. Peo ni tātou tilo i le tātou au tu nei tai au, le ngata na whiriwhiria, ma awina atu i lātou, ia matu iai e Iesu, le pule lātou te whaatino le lātou ngā ruenga. Ia, masalo le ua kako kilo, i le wala awingo le au so o Iesu. Ia, le lau whaikawinga aku, whaikaunga le penga mamra mai tātou le nei tai au,
ma le mātai o a. Ua balauina atu Iesu na so'o to sepulu ma to lua. Ua autu atu i tātou le pule i nganga leanga ina i turi ate i tātou ma ba marolo ma i uma. Ma i ti ngā. O ingoa nei o lau apostolo to sepulu ma to lua. E mua mua ingoa ia Peteru ante le arona uso o Iakopo le atalio Sepetaio ma Ioane arona uso o Filipo Patolomaio Toma Mataio le au la fonga o Iakopo le atalio ale faio ma Tataio o Simona le kanana ma Yuta Sekara. Ia o le tala le leia le alii ia vi ia oe le alii o Yesu ke uso. Ia lewa manino le ia tātou lewa au tōsi le fia mo kako whaarongolongo i le wala wingo lau so. Ia masaru se kala whawhaingo fia mo i tātou. O ngā whiriwhiri le mangusa moa o ame masainga kilo ia i lato. Si i dunga le lorima. I whamaoni. Ustai. Pe amio. Whaaloalo. Le leiti ka alo. Le adisile. Pe a whiriwhiri le kako mangusa moa le kako kilo. Ia ele mai ele skio ia eses ia kako kilo da ia ese senga le filinga de kako kilo pe a filinga ko mangsa mo ma le filinga Yesu olonga au so o atonya tangata ina fa nga Yesu e fa nga la bala una lauso fai ese tangata fai ba tangata le mana ia e manis tangata le tau o loa ka kilo la ia de pe se kala fa faingo fia mo ka ko le se senga le bala winga Yesu lo ngau so o la ko ka ka fai ba ka ka li fa pe ngong ing miske binga mo mi fai donga ia ale wo fa la au ia Yesu ia fa ngala ko la ko ngalwenga ia ka ko kilo dai dunga ka ko ku fi dingo la so e ko fia o fia ko sulu luga ia nga umale nga fili ma bala au ya Yesu au ka penga Yesu da ko sa ngiungi da ko ia makuo ia Yesu le pule elo se pule fonga fa pe o pule sa o le pule o le fatanganga e mfai ila tou ona fa malo lo mai tutuli te moni le ka ko fa longo le fai ka ngoni ka yao ia ai le ara lo ko mangingo le bala wingo le au so o Yesu ia ole a whakingor ka ko ngaruenga. Ola ia ole fisiri mua, whaalonga fisiri mua. Ole a ngaruenga ale au so le la o e fai. Ole a ngaruenga ale au so le ole a o e fai. E o e ka whao, e o e eva, fisiri mua ngā mo ka kou. Silonga lua o ai to ai ngata lea o bala au ya Yesu o ai to ai ngata lea o bala au ya Yesu o le au le sui ka ko activity o la e kali mai lau api e lo ai o e malama i le bala au inga Yesu o longa au so ko sumre lua ko lisi mai lalo ingola au so le ko mangiango fai ka ua le anga rubenga au so o le e fai o ai to ai ngata u bara au Yesu o ai ngola au apostolo o le au so wa kuli mamingo ke ngalue mai lau api
Kusi whare leila ukari. Le anga ruenga o le aola au so e whai. Wa fo itu inga tangata leu whaonga i Yesu, itu ainga. Ia, a oairi ngoa le au so o ko sulua. E loa i ikam ki sa whaalongo le whaikau ngarenga whaikau kwa ngei. Koru minguki. Koru apa sidinga ngabak. Mal fesiri muri muri. La fai fesiri. Oi la o la ko fa o ngar kai minge ngar wenga ala uso. O ai ina to o lo fa wa wina le temi nei le ngar wenga ala uso. Lo ma vai ko la uso. Ale u fa wa e la ko fa wa. I kongor Ekalesia. Oi ila to fesiri muri muri nga o ai ila to le o fa wa winga nga wenga o apostol na le uma vai ko le apostol den ai lo ila ko o lo fa wa winga perché mi nga wenga le ko mai Yesu. Ko 2 minute Kali mai le mera ke ro loko. Kali mai le mera ke ro loko. Molu malama. Sidi mua le anga runga la uso o la o fai lua oi to ainga tangata le o bala au Yesu o ingo la uso sidi muri oi la to lo fa wa unga kai mingi kasi mingu ke usaung e fai dang kari ngoi
mangi o fai ka kua ia le ngol au so ya ka mai le nga I fa lo ngoris va vi ka ko kari pira so Yesu ko sulua o ai la sulua no ba ya oi usau ya la ko kris mingu ke kas ku sa mangingo le kai mi sa fai ka lo kari no ya umara totai e ngo fa ko ka activity ya le ale me un fanga kali mer kai mini so fa ka ura api mai kali ngawo ya Follow no cuspa ia manana. Tarufa, ia, ngaluenga le safai, sinimo mua, lea ngaluenga la uso olea la aoe fai. Ia, ora tadi lea, ngaluenga la apostolo na aoe fai, tala ina fina ngalo lea tua, fai vavenga ese pen fai e Yesu. Silon lua, wai tu ainga tangata lea wala awi na Yesu. Ya ola tali, tangata le tau lua, ma tangata fai faiva. O tangata le amana ai ina. Ya mas pat timor tamalea. Malu ma ai sai ngola usoa. Ya, sau le skam. Ne pa sau ben benga ku sidan. Talofa, o ingo nepa, ia o le ngalwenga leana fai, ia o fisimo mua, o le ana ngalwenga le uso o e fai, ia o la utati, o le ngalwenga le uso o e fai, e o e tala i tala le atua, ngafsosoani tangata ma, silo na rua, o aitu ainga tangata lea o wala wina le atua, ia o la utali, o itu ainga tangata lea o wala wina le atua, o tangata o tangata e le manga ia ma tangata e le tau roa. Haftai lau. Ya, dai, ya nepa. E le susau. E ses. Victor. Jadi kalian sesi mulimut. Time level no, kalau ingo Victor James, yo sini ngalu yo sin mo oleh ngalu ngalu usuk sawe fight, yo ol kali mai rumah fau ngalu ngalu usuk sawe fight, oleh ngawe bawa ai mai menga fucking o Yesu, morkemni ngo lubo kala ikal lei, kala ifingalo dia di, aku ngu ese, yo silong ngua. O angi kua inga kangaka o whiwhiria Yesu. O inga kangaka makiwa, whaiwhaiwa. Lea mga ia kero kangaka, le kaurua inga ia. Eo so o whiwhiria Yesu. O le silmon muli, o aila tau whawa wina ngat wenga rea so.
o le vainga o fa wa winga ngal benga la so o de na fionga ya popeleo so marfa a peo ya uso as kaulanga malava fa pere kemni a ko ngalo fa o winga de fingalo de ri ya fa kaida ya mas popo mau eses ma ya kadia kamare ma ngai uma kadia la uri ma ngai uma kadia la uri ya ai ko fa longo de dei mena ka ko ngai ri sa uri ngora uso ya ko fa longo de la ko fa ka ngora wa bala wa tu yesu yo no so to se pulu me to lua ona tu watu le ya te ila to le pule ya nganga le anga ina ia tuli ya te ila to mo fa marolo ma yuma ma itinga uma o ingone yo le apostolo to spuru mal to lua mo Simona e ngoa ya Peteru antelea no uso Jacopo la talio septaio ma Yohane no uso o Filipo Bartolomeo Toma Mateo Jacopo la talio Alfaio Matataio Simona le kanana ma Yuta se kara wa mangeya ngo fai kaua ko ngela ale me ka ku ya or ko kunga wenga nga le la ko e fa ya mai ka ya lo api we fa mau ma mai lisi le lisi o la uso o le ngo fam kala khua ya masalo le wa mangingo mala marama ka ko e mas foi pe o fa fonga ka ko pure ang ya ole kilo ile bala winga yesu o nga uso ma fidinga ya le wa mangingo ka dia fa ngau ila ko ngo fidia kanga ka le ka woloa kanga ka mankiba fa nga yesu la nga ruenga ia a mesel nga ruenga ne ka ko kan ngoi le wo e ta la itara le ia ka kilo fo le ba nga le pengo kan ngo ko ila ko fa wo le ro bala ule Ekalesia ila ko fa wo nga ruenga wa poskolo le pengo mangingor kala kamalea kama pa ia la langi e pikupo o skaulanga kama ikaisa o fedela ki a kongo so soangi ila ko uma wo fo ngaku la ku ngarwenga e fa wa le ngarwenga le ai le ngaka foi dia o ka ko fo wala unga ka ko wala unga ka ko ke o fa kingo ngarwenga le e ala ka miro ka ko pap kisonga foi me ko le mo ka ko pap kisonga do ke le ku dunga ya ka ko kau kai miro ka ko papisonga e ka ko makupu pero feka moska ulanga ngo ka ko ngabeng fai fakas ka ko foi da le nga kal bana winga la fai ngarwenga ila ko ya bana winga foi ka ko fa wa ngarwenga le ya la ilo ka ko la inga ole upo le kua ka ko foi ngarwenga le Ekalesia ya mesho ko ngo inga mangu ya so mesho ka ko paki ni ta ya ya pia nga fa iro aku ka ko pureanga ia o fa nga ya fa nga ngei mo matu tangata ni fa mkalanga fa fa ngofi fa kusakusa ya ile bala wingor ka ngaka lingo bakua i fidi ngon bangsa mo fidi ilo wanga ba ilo balos o la wa mio o lo wa kamai al fidi ngana la so yesu ile ai fidi ba yesu da ko ile ka wolo la ko e ba mo la lo ka ai fa mai fa nga yesu la ko ya e fa kingo na ngarwenga le o leo e ta lai tara le lei fa ma to ya ile pule ta authority la ko ki fa kingo ai e fa malolonga me uma ia ka ko ma na ka ko ngika yao i ka ko au ole fidia le ole au ilo winga la disidembe ka ko kikidoi poko kerga ko fira so yesu ko sulua ya le la wo fai ka yao ngei ya ingoa fa ko kusimo ya lo ingoa ia o la ngarwenga ya de fa yo ba ai la api ka yao fa mangingo ya mesher kalingo ka ko fidi nga ba ia ke ngaku os fam kalanga nga ka ko pureanga ia o ka kalo matu tangata ia lo fangia pelta pu inga ka to pureanga ana se tatu inga mau ia tu mau ia mas foi o ko sida mai i se tamu fai ngal fa nau nei ia tamu fai lava
e whaatatu, e whaatauaina o le wala awina o le au so, mangingo i ka kou ni ngai ka iau, ia mai la kou foi, o lo whaua ua ringa ruenga ni ngai kaimi, ia pe unka kou. Le ua kari ele whaangau, mana malama i ka kou ni ngai ka iau, ia le moli koe le whaftai tere lava, le tapua inga la ua whionga, ta maa pureanga, mese foi ia uso staulanga uma, i le au whainga ruenga ngā rurua e le atua, ia mese le nuu whaatua o le atua, tātou pureanga atua ma sa moa ma lalulangi. Ia le ngata foi lea tapua inga na yo tātou a inga, mese foi le pulenga TV, ia mo tātou pokalame whāwau pea. Le umangingo ka kule lava yaso, sa karangoa i vaenga o le misa, ia o ngei, o le wala awinga o le au so o Yesu, ma le tapenanga Yesu, ma awina atu no na au so, ina ia whaatini o na ngā ruenga, ia ai wha umai tātou se tātou tutalo le nita e au, le atua ro mātou ta maa whawhitai le uafio, i le nganga o le uafio sa whatasi mai mo i mātou e mese le whanau le nita e au, i le pokalame whauau o le KATESIMO, po le aonga le whatuatua le rie, ia whapenao na whawhitai e le uafio i mea uma na le se noe, e ne mawhai una whaatini o le mātou, whamoe moe le nita e au, le mātou te tatalo pea, i le whautua tatalo, ale tina pa ia o Maria, se o lofa Maria. Se ngato maserino lo tātou surufanga, i le suafu le taba, le alo ma le ganga pa ia, se tātou patpati nei tai au. A o ongol whaatuatuanga Katoliko po le KATESIMO mo alom whanau po sa vali malam-lama. Whaatalo whaatu i le pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia i pa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vaenga lua le nei se whaapoponga i le po kalame o le kapite po le KATESIMO o loo whaanga solo pea mataita ia se vaenga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le Ekalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanauiti al puleanga po le sa vali malam-lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatuatua o le malam-lama e mauwaa i lo whaatuatuanga. O lea le tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le Ekalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata i a oa ongo le whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu tau a oa ongo le ni tau sanga wa a mata ina i mta upu whaamalamana maina o sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safianga i le mawhai o na tolo poina le poloa inga i a tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po oa oa onga mo le whanau o lo ta ua tuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia ma wha amata ai alom whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wangilia mātai om ta upu luas fulvalu whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei i o to o atu e whaino umalava masoo ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tou. Whauta foi o te i a te o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi.